بله دستورا خدای و تاسی ملک همی دکم چاخ و ساخیا گله کی باش به گلی گودار و تماشاوان چاپل مدیانی رزدار هون گله کی بخیر و سر چاوان راحتنه برنامه بیرانی نا یک سالیا کوچا رحمتی پی خضر سلیمان که حالی کرد بله دمو چاقی و بخیر بن گلی تماشاوان و گودروان چاپل مدیا تیوی ام ایرو وقت هر جار وقت جاری دن ام بهاوره امی برنامه کی لسر رحمتی سلیمان ام هیوی دارن بکاربن به برنامه ده هنگ زعامتی و جکولو دردین پیر خضر سلیمان رحمتی جی بهشت به جبو پاراستن پشکتنا هتی دوزا سرخوبونا کردستانی کشاندیه بوه بدن ناساندن او رحمتی دوی یک سالیا کو کوچا داوی کریه ام بهوره ببیر بینن هیوی دارم کو ام وقتی که خوش بهوره دار باز کن سادو سلامتی بن انتا بخیراتن گله سپاس گه علی ساعت خوش ام وکی گوتی خواه خیال تجی کرم که گوتنه که دست بگه که سلابه که بده امی دوره در واسینگی با خافت نجی بکن اس بخير هات ناوت كم قالي خوش كبرايا هيفيا سركفتني بوات كم وهر كاركي بوفي سوزي هم بكن بوفي ربازا بير خضر بوفي كدو أماكي بير خضر كري اس ريزي بواداتني مصباسيا وات كم جدلو جا ونقالك بخيرات سد چاوه مراتی خواهم سد مراتی ام جیوید کن که همه شاگردیا مامسته خواه بکن ام کارون وینا که ببیر بینن و کدومه که وینا که به کرتاسی جی به تماشاوان و گودار ما بدن ناس کرن کسی که ویناز نکن الی شکش خدا را پرانیا کردا و ازدیا ویناز دکن بله جان وکه گلک جواجی دزانن دناو دیروکا جواکا ازدی و نتوا کردستان ده گلک میرخاسان برخودان مزن جبو پاراستنا سرخوابونا ولات و آزادیا ازدیاتی دانه هنم شکش خودی را ناوی گلک جوانین کو سری خودانه و دستان مزن پشت خواهیشتنه دناو دیروک و زارگوتنا مده نای نجبیر کرن بدیتنا من یک جوان پیشنگه کو ناو و دنگی وی دناو دیروکا جواکا ازدی و نتوا کردستان ده نیج بیر کرن جی دمزنار روشنبری ازدیاتی آزادی خواز ازدی خانه و سرخبون کردستان رزدار ماموسته و نویسکار پیر خضر سلیمانه خود جرازی پیر خضر سلیمان اول سر ساله که اجنامه کوچ کریه و چیه بردلوانیا خودیم راما خودی لرهی رحمتی پیر خضر سلیمان و توای جانگوریم نبم اما هول بدن هجایان دوی برنامه داناسین ازدیاتی ده هنک جکد و امکا که رحمتی دبر ناسین و پاراستنا ازدیاتی و سرخابونا کردستان دایه بوا بدن ناساندن و امهوی دکن ام ناساندن هر جار و هر گاوه ببیر آنین کسی که مینا مامستا رزدار هر وها اما ایرو مزگینیه که چی بگین رحی رحمتی و هموی ازدیان و ام دیجن بله پیری دامزرانی روشنبیری ازدیاتی شکش خودیره 26 ماه 2022 کمبونک للالشا نورانی لسر وی بنگها زانین و رونایا کوته جناب ته جبو دامزراندن اکادمیه که ازدیناسی دست پیکر بو و منو جناب تجی گلک جاران سروی مجاره صحبت دکر گنگشین جنوسیدا ازدیان و هنک خالدنجی دنابینا میری ازدی خانه لجهانه اندام مجلس روحانیه ازدی یا بلن دیگر سروک نوانده شیورداری ازدیان یا لالمانیا سروک وقفا جبو پیشی لگرتنا جنوسیدا ازدیان یا ناو دولتی و سروک بنگها لالش یه روشنبری کمالتی کو بزحمتی
بزحمت انت پیری من لدهو که هاتو بوم دامزراندن چه بوم مزگین همجی ابو ام هیویدارن ابنگه زانین رونایین کو رحمتی به گلک زحمتی کلو دردان دناف دلی ملت ازدی و کردستانی دا پیخستنه دی هر گاف گش ببین و تمی بین ببیرانین بجا هجان بری کو ام درباسی برنامه خواب ببین ام هیوی دکن نهاج رژیامه او ویدیو کلیپامه یکمین کو رحمتی خواب خواهی ده ناس کرن زاروقاتی زحمتی درد و کدر خود ده خانه کرن بلا برد نسر اکرانی پیر سلێمان خاوەن چەندین لێکۆڵینەوە و کتێبە لەسەر کوردانی ئێزیدی کە هاوکاری ئێمە بێژم لە ئالیێ دهۆکێ ئەیوب نەسری ئامادە کردە ئەم بنێڕنکە پیر خەدر چت بێژن باژێرکێ ئێسڤنینە سنتەرێ قەزا شێخان بۆ برگا پشتی خزمەتێ vê carê mêvanekê me heye ew jî Xidirê Pîr Silêman e ku çendîn biyava da xizmeta tûre û edeb û rojnamevaniya Kurdî kiriye. Li mala Xidirê Pîr Silêmanîn ew hem nivêskar e û hem rojnamevan e û gelek biyavan da xizmet kiriye. Pîr gelek spas bû vê delîvê ku tu jî mêvanê rodawî û em jî mêvanê te ne. خێراتێن ئەون و ستافێ خۆ کەکێ و gelek xêne serçav. Pîr em bajarkê êsivneyne destpêkê ez bêjim her zarokînî were tu li vî bajarkî mezin bûye. Eger behsî bo zarokatiya xwe biket êsivnê çawa bû? پیرێمەرێمەت گوت ئێسونی باجێڕێ مەدینای 6 ساڵە لێ بێت حەوجەی باشتێنینە. Tu şwan nivêsera yê yanî renge destpêk bît bû nivêsîna têkistên olî yên Kurdên êzdî. Ev pêngave çawa te havê çi astengî hebûn heta ev jî ekî şwan kitêbaye ku êzdiyatî ev sala çendê sala heftê nehê çap kiriye. Yani ji maleka kitêban em dî paşserwa jî rawestîn çend zehmetî hebûn heta têkistên olî. هەتان لێسنی بووی مە هەست نامەبوونێکی نەتکرد ئەم خەڵک برای خۆیت کوردە مسلمان و کریستیان پێک وەژیان وەختی چوینە بەغدای سەڵافتیە وهوو بەس زانیم ئێزدینام سەرتلیە دەستا هاتی نژمات کۆما پسیاشمات کردن هەم هەڤالێن مایت قوتابی و هەم مامۆستا و دکتۆرێنمە مەجی پەرسف نەبوو مەقەست کرا بیبلیۆتیکا قوتاب ئەو نامخانە مە کاچی کتێب سەرێز دیانی گەلە کتێب سەرێز دیاد نەنویساندن عەرەبی زمانێ ئینگلیزی هەتا دوسێک کوردێت مەژی وەکی شاکر فەتاح و ئەمین زەکی کتێبێت خۆدا بەحسا ئێزدیا کرد بوو بەس تەهنیامان ناشکان و وەڵامە پرسیارت خۆشمان تێدا نەدیت ئەم هاتینە دەف بابێ شێخ لە ئێسفنێ بابێوی باوی شێخی ما گوتێ هەواڵێ مێ پرسیارشماتکەن و هەم تشتێکی نەزانێ گوت یانی وەکی چی مە گوت نەک نویسەران نویسی ئێزدی نەخۆ دێپەرێسن چاوە گۆم نەخۆ دێپەرێسی دوحاو دروزێن ما قول بيتن ما حمو بصنيا خديا أبي الدنيا خلقاندي أفراندي ما قد باش بدنا ما دام ولا ما وان برسيارة بدين كنت باش قول بيجتين أويتين ما قلت ابني فيسي قلنا ابني فيسي قلنا ديوان الحما بشتا يقر قلنا فيسي قلنا بشتي سيرو جباب الشيخ فركرة بما قوارا أسفام كم تشيد فينا بس ديوان قبول نذكر وقت هاتی ئەم سینگە خۆ بۆ بکەین و vê xizna babûka li bixûna serê xwe parastî em deynەوە delberrona hevan tikista hûn çespînin bo dost û hevalê xwe Balavkirina va têkistên olî piştî hingî rengvedana wê çi bû diyel xelkê ne êzdî? Wextê me sal heftî sê min muhteremiya Ewlî bû edebê Kurdet êzdî bin vî adresî govar min da mamosta بەهشتی پرۆفسۆر مارۆ خزنەدار گەلە کەیفا خۆینا گۆ ئەزەوێت گۆڤارە ڕۆژی کوردستاندا ئاوەشینم وەختی هاتە وەشاندن نویسەرێت کورد ئێد و بەغدایێ و خوندەوانێت ئەو مامۆستایمە گەلک نرخاند گۆ ئەڤە میتۆلۆگیا کوردی دەوڵەمەند کە ئەڤە زمانی کوردی دەوڵەمەند کات ئەتنۆگرافیا کوردی بیر و هزر و فەلسەفا کووردا یا دێرین بجای گەلک پشتەوانی مەکروی و Lêgovê mirov tu heskê mirov bişte tu dwarê êzdî nasiyê dayê melevane yan dwarê edebê Kurdî da.
تایبەتمەندیان من زمان و ئەدەبێ کوردیە و ئینترسیا منەجی بەس وەک کوردێکی ئێزدی هینج پرسیارشمان تات نەکردمە پەرسەف نەبوو وەختی هاتم پیرەمێرەمە من ڕێنی ڕێ ڕسمێت ماڵ تاوز گێڕانێ هەلکەفتە من دیت شتێکی هەژیایی ئەوێت کوت برێنی قەول و بەیت و دوعا و درۆزە و خۆش بەلگە و گرۆڤانە بۆ چەسپاندنە دێرینیامە بۆ چەسپاندنە خودێ ناسیامە بۆ چەسپاندنە یان کوام گرێدای ئاخا خۆینە بجا من هەردوو تێک لێکردن و ئەستوی باوێدا گەشتبوونە کوردینیە گەشتبوونە ئێزدیاتیە و تبحثي ايكتيا نفيسكارا كر ايكتيا نفيسكارا طايد دهوكي بشتي صالونو تو ايكي تو يكمين سروكي بيويز بيجم لقا دهوك هو كرنوي سروجني تشا ابو يدمي او انجي وقت بوسجلدان وبشتينجي و تو يكمين كرد ازدي بوي ببي سروكي طاي نفيسرا او ام باريم جران كفويكي وان جامري دكتيا نفيسرا لنرين شي دينيا شي حزبيه كتير سرا افتاي بالمودي اخوها بو وقت بري كردستانياتنا كردستاني يا كمين سازيا حاضر كوبوان سمينار بقريت جاكي يخوش كبت كتير سرا بشي شي سازي ديت كردستاني ابون كردستاني بحسيا مخابن حمو حرفان بون يعني بسيني دا تا چند پرتوك هنا تا اول برسينجي ما همي پرتوك هذا ازدياتيها دو قولي من قلب رئيس خليل جدي مدانة صار هفتي محاذر كر وما برا كوري زاني هاي كرد بسباسيفا انجي باشتي عزيز اكري سروكي كوري زاني هاريبو ورحمة الصادق بهادين خصوصا الخان في كتابها قال دس خط هاي القلب ما بذكر بزيري بالاسم يا صادق بهادين لا رحمة الصادق بهادين نجي خمخوري بيفكر ما نجيبوه أبين الخان وبد أبى بتشابت والصلاة نهي السرعة قاش بجي شيخان وشيخان بجي أبي بشيء ديال سعد الله أبي إزديال ماشي قالك أجي يعني نبدل يبو وفتشيا تقول بيت أو كين نقول كلاني دوك قول بيت إزدياتنا خمدين أبى نبويا بتشتك تا سري إزدياتي دركان أو كذا مقولت أبى بلغنا كوام خدي ناسي بلغنا كوا أبى أصلي ما أم خلقي في أخينا أبى كنت لما ونو كابشتي جلك خلقي قولو سبقت واتزانيتن تدبيني الرنج فدانوي يعني إيجابي ترد ناف خلقي نو شكر جلك بجرمي خمخورت بيفا كردي بيشوازي الفانتكستات كان خمخورت أدبيات كردي خمخورت كردينية خمخورت إنسانيتي بشتي أبى هاي فكي وقد غبو باشي من كتابك دي البرنامج جندياتي جندياتي بس صلافتي هشتي بشاري محاذر كه كوما كوتاري سر اثنوغرافيا ما بله لسان وشان بشتينجي همي چندن أبا شيخان بقيا صلاح هشتي بقولي سر ميرجها شيخان ديروكا ميرجها شيخان وهوزا شيخان بقي كو صلاح 1832 ما فقط يعني بيستدوق من الهوليري او البارزجو هوليري بله وكلنا كميداني دو صالة من جند بجند مال قبل يعني او شيخانية ويري هر اف شيخانية ويري ويش ويري وقت يعيش شنو ويري بله أبجي من دكتور علي تترنير وي جوامري كردي وشان ديال سر مترايزمي رائز دياتي مترايزمي قهت هيك مش ثمانية كردي كرا عربي أبجي صفر الازديا أبجي متشابكر جبلي قوبالا لالشو أبجي كل كردستاني بوزارو كردستاني هزانت پرورده‌ایم. بله. گلی سپاس. بله بینن روداو و چنده ام هاتین داویا و جاره بو برگا پشتی خدمته. ملکه گل. بله سپاس اجبو ویدان سینو کدو امکار عمتی براسی و بگم مرد بینه کو مروبکی چندی خمخوار و دل سوزي ولاتي خو دل سوزي اولا خو بو يعني جبنا بكارو وكذا كود وقت خدا بشوكي ويركي اف خباتي خوي لسر ديرو كما وسدنا سينا ازدايت نبي سادنا و وكي غوتي والايك دناوا جواكا مدك وهبو جيبه داغرتيه بيغمان اجي هبيدار مش خدي وتاوسي ملك رحي رامتي بير خضر سليمان لبرد لوبانيا خدي شعبك شاكر بن بلي ما مصطفى اجي نها جافالي مين رجي هبي دكم
او فيديو كليبا ما دوا يا دوامين كوتيدا هنكي باسا ناسين بيرانين كدو امكارامتي تكريه برنسال اكراني هناك بیرانین ناسکرنا زانه روشنبیر نویسکار خدمتکار ازدیخانه و سرخبون خواجه کردستان رزدان مامستا پیرخدر سلیمان وهانم از گلکی سبلندم که من کاربو زانه روشنبیر نویسکار سروک مرکز لالش لدهو که خدمتکار توایا ازدیخانه سرخبون خواجه کردستان رزدار پیرخدر سلیمان سال 1970 ده لکامپا پنابران آماجار اولدنبورگی ده که من هنگی وکه مامسته که قرصه که فیدون زمان آلمانیش بو خریبا دست دزار ناس کرد. جوان جوینا وی کومله وزی زحمت هانه کا کو حتی نکی ویگا دست بکاوه حتی نکی ویگا که حوالا گوتی ام براستی دلخوازه ویچتینه ام دلخوازه از شخص خود دلخوازه اتفاقمه دلخوازه ولات و دین خمه و جبوی هر دو واراجی خدمتا کتی سر ملی من حتی جماعتی بخیر و بخوشی آنیه فیدر که و از سرفرازم که خباتا هانه که ایرو بیاد بگه که مالا ازدیا و اتفاقه که ازدیا و ایرو ام گلک ازدید ویده که جویانه اویا سرفرازیه که نش بوی متنش بو همی زعمت کشه دینی ازدی خدمتکار وی دینی جبنا وینا که از وی کنفرانسی را سرفرازیت خوازم از نخوازم دریج بکر از هیویدارم هنک رخنه مجیهنه و هنک دخوازی مجیهنه امی داوی دیسا ده حقیق آخافتنی بستینن جبوی بشتربونا جماعته و که اندام کامله ام دیسا جی از شخص خواست باز دکم و هیویدارم ام کنفرانسی بوه گاوه کی باشتر خوشتر براتی و آشتی و آزادیش بونا وی دینی وی ملتی ما ایشالله گاوه کی پیشکتی بند سپاس با مامستا کمال و وی پیوا پیروزبایی اما رشاد مامستا پیرخدر سلیمان هات بدلخوشی کت ناف خبات و کار رهبری کمال چانده و دینی ازدی اولدنبورگی و بو اندام ردکسیون کووارا دنگ ازدیان بله دوره گلک لیکولین و گوتارین رحمتی پیرخدر سلیمان ین بکردیا لاتینی عربی و آلمانی ده کووارا دنگ ازدیان یکو خدمت ناساندن و پیشخستن دیروک چانده جواد و دینی ازدیاتی دکرده هاتنه وشاندن مینک دما هم بنیرن دنگ ازدیان هجمارا 6 و 7 ده گوتاراوی لالش واره بابو کالانه روپل 45 حتی 49 ده هروسا دیسا دیروکا گوتاراوی دیروکا مرگهان شیخام روپل 53-54 گوتاراوی جوینک دگل اندام و بپسیارین کنگره آشوریا یا نتوی و اندام این پارلمنت آلمانیای روپل 86 دیسا دنگ ازدیان هجمارا 8 و 9 ده بروی که انتخاباتیون بایده یزیدن دروپل 74-76 ده گوتاراوی آواکرنا مالا ازدیان خانیه منو سترارا منو روپل 79 حتی 81 یا هف ببینا کوی توسنی رشید را چه کریه روپل 99 حتی 102 آیا دیجا گوتارا رحمتی ملیاکت باوری ازدیان ده لبر رونایی تکستین ازدیان روپل 116 حتی 120 ده
و مخابن من نکاربو ین گوتاری نوی ین بالفبای عربی برهبک بله رحمتی پیر خضر یه دمسرانه روشنبیریا ازدیاتی گلک دخواست پیوندیا خواه دنابینا ریوابر روشنبیری کرد و ازدیان و گله دنیا را خورد بکن خودش رازیش بو و آرمانجه دروجا 13 ماه 1970 لباجار بونی که هنگی پایتخت آلمانیایی بو وقت سروکی نواند لالش آل کردستان عراق جوینه دگل اندام بر بسیارین کنگره آشوری یانتوی و به اندام این پارلمنت آلمانی را چک کرد. وقت مزران روشنبیری ازدیادی بشتاری گلک چالکی شب و سمینار اندنه بویا. من دوی نوه دا گوتم نمر رحشات پیر خضر سلیمان مخاب ماموستا نوچه و لیکولینین بنویسین تیپین کردیا لاتینی دو کوورا لالوش دا گلگی کمن. اوی دورا گوت باشه گاوا توی جاره دریا اینترنت دا دیالوگ بزحمت کشین مالپرا دوک نتی و کوورا لالوشی را چه کرد ببه جوان سلام پیر خضر جوار هنه و خواسته که هون دناو کوواره دا جی بدنه گوتارین وی ین کردیا تیپین لاتینی تینه نزاندن. جخوا دوور دا جی گلک گوتاره من حتا نکی تاویوینه و نرینه من بخیره خوده جرازی ماموستا پیر خضر سلیمان و پیوندیاوی و خلمتاوی هاتنه ناسکرن و هاتنه وشاندن. گلک سپاس کو روشنبیر نویسکار ماموستا و پیری ازدیاتی یه هر رزدار پیر خضر سلیمان ده سالا 2000 جبو سراسکرن و چاپکرنا پرتوکامن هبون و تنبون ازدیان تب رومان زندین را و علیکار. جخواه من هنگل سر پیشنریا رحمتی رنگ سر برگه و پرتوکی یه زر هلبجات و بناوه وشانین دنگ ازدیاجی هزراخوا وشاند. حتی نکی هنگی تو وشانین دنگ ازدیا نهاتمون وشاندن و رحمتی بوی رنگ زر گلکی دل خوش بو. دیسا وقتا رحمتی ماموستن پیر خضر سلیمان بهست گوتار و لیکولینی خواه عالیکاری ندانا منی نکاری بونا پرتوکا خواه ناساندنا کمنا شوپی ازدیاتی یک جی ده سالا 2006 برهب و چاپ کرنا. وقتی کتکار نمر و رحشات پیر خضر سلیمان بفرمی وک ماموستا و خلمتکار کتبو ناف توایا خواتین مالا ازدیا اول دمورکی اوی همه هنگی زو دو قرصه مناوی گروپا زمزم یک و گروپا کانیا سپید 2 جبو فیرکرنا زمان کردی ناسکرنا ادبیات ازدیاتی جفیرخازین ازدیان را وکر بون. رابطنا ایرو ابکن از این هم چینه هم ازدیان نومد ازدیان جارکدن ازدیان روش کبرالایه جارکدن روش کبرالایه جارکدن کبرالایه زمزم آلایه زمزم آلایه جارکدن زمزم آلایه کانیا سپید Sessions. Gerekedin. Tavsi Melek Şadap İbrahim Bey'e. Tavsi Melek. Şadap İbrahim Bey'e. Tavsi Melek Şadap İbrahim Bey'e. Davetine İran. Rezgiptina Ceyl Baba. Rezgiptina Ceyl Baba. Gerekedin.
دایبا زاروکین خو آگری آبه گرمه وسرمایه دپارێزم دەبێ حەشدای بابێ خۆ بگیر دەبێ حەشدای بابێ خۆ بگیر حەقە لەوان بکەن سڵاوە حەقە لەوان بکەن سڵاوە حەقە لەوان بکەن سڵاوە زیارەتی بن زیارەتی یعنی پاچ بکەن زیارەتی بن دەستان و جاوە هەرۆ سوبە هەموو گاوە Gava endamên Komîta Rêvebir û Rewşenbîrên Mala Êzdiya Oldemburgê û weşangeha dengê êzdiyan di mijdara 2001 de gotin damezranerê Rewşenbîriya Êzdiyatiyê mamoste em dixwazin pirtûka te ya êzdiyatî ji bo dersa dînî ya zarokên civaka êzdiyan ya derveyê welat navaroka wê ji bo fêrbûna hinekî hesan û ronahî bikin. Wê li virê ji nû ve çap bikin, dilê rahmetî hingî bi vê projeya me gelekî xweş bû. Min di ber karê mamostetiyê de pirtûka rahmetî êzdiyatî 1 û 2 ji ber destnivîsa rahmetî avîte ser kompîterê û dûra me ew di mijdara 2001 de li ser navê weşanên dengê êzdiya Oldemburgê da çapkirin. Mixabin piştî berhevkirin û çapkirina vê pirtûka mamoste Pîrxidir Silêman êzdiyatî 1 êdî hinek pirsgirêk bûne sedem û me hew karibû pirtûka wî êzdiyatî 2 jî bine çapkirin. Ev pirtûka êzdiyatî 2 vegehê jî li ser kompîtera min e. Lêşkir ji Xwedê re derfetê ku zanyarê êzdîxanê rahmetî Pîrxidir sala 2012 de tevaya jimarên êzdiyatiyê 1 hetanekî 6 li gorî tecrûbeyên êzdiyatiyê 1 ku me derxistibû bi alîkariya pêdevçûn bijarkirin lêjineyek ji rêvebirên giştî ya perwerda dihokê bi hevkarî digel bingehê lalişê yê Rewşenbîrî dihokê de weşandin. Mamosteyê êzdiyatiyê Pîrxidir pir dixwast ku êzdî û taybetî jî xwendevanên wî yên mala êzdiya pêwendiya xwe bi dê û bavên hevalên xwe re jî bêtir xurt bikin. Ji xwe li ser vê hêşyariya rêvebiran mala êzdiya sêrangehek di 16 meha 6 2002 de ji bo xwendevan dê û bavan amade kirin. Ez û rahmetî Pîrxidir jî li ser navê Komîta Rewşenbîrên Mala Malê tevlî vê seyrangehê bûn. Min û rahmetî hingê di kamera kûkeke sahîtiya nû cedigirt de daxwaz û sedemên xwe yên ji bo seyrangehê wiha anîne ser ziman. Proje bu çi ve seyrane. Xundevanê mala êzdiyal gel famîlyetwan gel dayî babetwan armanca gel çi. Tek bitir hevdû naz bikin. Xundevanê we. Xundevanê me famîlyetwan jê ku naz bikin tifaqan zêdetir. Bizan kultûra wan ek kultûra. Vekê xwe inşallah. Bas. İro amhan girişte heme de kurma rexêre. De mala êzdiya camêra seyrangeh amade kirbûn.
اندام برا خبر دابون بطوبان وازن لعب وزبا ارم سيرانجيه كبتين بس كلا كده خوش بون بس سيرانجيه عليك مثلا علي مالا يصير عمادات وباف تكي وقت قبل الدعوة علي مالا أولدانا قال لك خوش سباسياتك بقنوا جيبوي روشنبيلا كوميتار روشنبيلا وشما يروتو في الخدمة ما مستقبل خدمة تاني بيرانا وهبانا من كل ما نمشي أنا يعني سيراجع كشبه حبيب كسيرتي روشنبيلا ماشي نبا هم دام الكوميديا راكم كتير مشتري يعني ينها هاتيش يعني نعرف نكارة بيجا إلى غازنا كمان غازنا كده أنا بيد كنجارة كني أو جماعة خادم آماده بن بروجا عليك وعلى بيلن وكلمة لكي وقت إذا ما سباسيات من جد نوافان دوی کاری خواهی که دو امکا من مالی در باست بو منت خواست بیجم از و از مدنف خبات و شیرت کاریه در تمی بی ناف آلی کاری دکر لما جی هنگی ناوی من دناف لیستا کومیتاری ربر و روشنبیرین کومالا چانده و دینی زیادی oldu bu ki diğer net bu. Le navê min di navaroka gelek semîner û hejmarên kovara dengê êzdiyan de weke nivîskar û endamên redaksyonê hatiye kuşkirin. Vê ceweke min gotî û şikir gelek ji we welatperwerên Kurd jî dizanin Reşat Mamoste Pîrxidr Silêman di navbêna pêwendiyên endamên Komîta Rêvebir û Rewşenbîrê Mala Êzidî oldan bû ki Mîrî Êzîdxanê endamên Meclisa Rihaniyên Êzidiyan zehmetkeşên malpera Dihok Net û kovara Lalişê de bûbû weke pireke mezin alîkarî û êzdînasîna rahmetî hişmendiya me gelek welatperwerên Kurd û xizmetkarên êzîdxanê ronayî dikir. Dîsa heke ne bi xêra reman û pêwendiyên Reşat Mamoste Pîrxidr Silêman û hogirê wî yên yê rêzdar bûna wê pirtûka min nesandina kevneşopê êzdiyatiyê dido bi alîkariya Wezareta Ewqaf û Karûbarên Ayînî û Rêveberiya Giştî ya Karûbarê Êzidiyan a Hikûmeta Herêma Kurdistanê di sala 2012 de li çapxana Rewşenbîrî Hewlêrê nehatibûne çapkirin. Belê gava kovara dengê êzidiyan ji hejmara 80 niha pêve nehate weşandin, ez jî neçar mam êdî xwe ji pêwendî û alîkariya nav mala êzidiyan Oldenburgê dûr bikim. Lê min di nav malê de pêwendiyên xwe yên ji bo berhevkirina zargotina li ser dîrok, serpêhatî jiyan û ciweharên pêşiyên me êzidiyên Bakur bi hinek rûspî endamên malê û bi taybetî jî rahmetî Mamostê xwe Pîrxidr re pêwendiyên xwe qet xurt nekir. Rast bijim gavê Mamoste Pîrxidr di sala 2019 de bihîst û ez ji endametiya mala Êzidî Oldenburgê temamîle derketime ew wî gelekî pê êşiya û gote min got ez rêz û hermetê min ji ket û emek û derketina te re heye lê pêwendiya min û te wê qet ji hevbûdinê xurt nebe. Herî dawî dema seda pirtûka min êzidiyatî oleke qedîm e destpêka vê sala 2021 de derket, gote min ez xemgîn im ku Rêveberiya Mala Êzidî Oldenburgê te agadarî û dilxweşî derheqê van beremên te yên girêhanbiha di dernexistine. Bi wêne seta êzidiyatî û jiyangeriya xwe ji min re bişîne,
ازش بو خواندوان کردستان کرمانچی الفابای عربی گوتاره که لسروان بلا بکن سپاس و خودش ترازی برامتی پیری ازدیخانه براستی جیتا او گوتنا خودیس آنی جی و که هر جات ده هشته مها پینجا ده 2021 ده او گوتره خواه یا بزمان عربی الفابا عربی مالپرا خود بلا کر پیری در مزناری روشنبگی ازیتیه از باش باورم و خوده و تغسی ملک تجبوی وی آلیکاری کد و امکا کتت بر ناسین پاراستنا ازیتی ولات مدى دايا بدلوفانيا غشاد بكن ورحمة فضيل تبع ملكك يا علي يجا راسي جوي هر دلي مدى جيندار بوي هر ساخ بو وسباس شبوي خبات وكدو امكاكو جبوي جباكا خو وجبوي توانا توافق كريم مالا وحزار جاري آباك ما مست سباس جبو خباتا تجي وجبوي كدا تجي كو اف إلو مكاريبون بوان غاريكاريا وان فيديو وان كليبيك وآماده كرنا مكاريو هنكي خباتا بيري خبينا برشاب مالا وحزار جاري آبا نايش حتى وتبا خوش بأم بري درباسي كليبا خواه دويامين ببن ام دخوازن هيبي ديكن جريجيكو نامه و ايكوش تماشاوان مهاتنا بنا سلكراني ميرزا قارد بجا ايوالا وخوش وسركفتي بن سرچاوا كي ميرزا سرچاوا سلمى قنال اقارد بجا ايوار باش وسركفتن جوارا سباس سلمى خانم امر اردم ايوار باش سركفتن جوارا دخوازن سپاس جنار عثمان بسلا و سركفتن جوارا سرسرا سرچاوا كي چنار جمال آغایت به ایوار باش چارپل میدیا سرچاوا كي جمال ایوارا و توا بخير وسلامتي به وترسا سرا سرچاوا هاتن بقول يوم قلت كيف خوش كان يجي يلو مرة آماده و ما مست اگر کو هنك سلاب و پیامن کشتار هاتبنش کلمه خورد کاری وان جماره پیشکش بکی عجیبی زمان بل سپاس بوی گلک حوالا کل با مجی مالپرا من سر یا کسایتا من گلک که بجم پجراندن و سلاوه که ساید نایف هات نجماره هر وسا که عادو مراد دبی خوده برحمینه و عروسا که خلف آلدمر اویجی نشان تاوسی ملج مرشانه دست تاوسی ملج سر تمایت تماشاوان و گودار ما و راما وینا که لپیر ما با تماشاوان و گودار نجا امی دلخوش بن که اون پیام خواه وکی گوتی سرچاخی تشتکی که دخوازه که خواه با اون بمرا پار وکن وکی اون دبینن امجی ده خدمتا پیری خودانه و خدمتا ودانه خوشکا من خیال جی که خدمت پیری من او جی آماده ام دلخوش بن که هم خاربن سلاوی وجی بین نسه زمان بجن ساعتا خوش از بینم نه که عبدالله پولاد جد بیوار باش سلاو و رز سرکبتن جوارا چاپن مدیای وجمعتا وراجي سركبتن اواجي بيشامي اكسلابي ما يكمين بون بل ساعت خوش كي علي قريب دي ام دربازي فيديو كليبا خويا باش هذا الدوا ببن هبه مجرجي بورتكم اوه ما مصدر هذي ساعت خوش باش بو از خوازم انها جادني وقتی زرگوتنا مگوت یا از ببیجم هرجار پیری من دگوت یعنی راما خودی لی بل مری حاضر با ودارا با اوی دگوت او لری و ام لپی ام حمید زفرن جبو خودی ام گوتنا پیری بود تمی دوباره جمارا دکر و اجیش بوی تماشاوان و گهدارین می رزدار خزمین پیری خود دوباره دکم ام دیجن او لری و ام لپی
ام حمید زبرش بو خودی راما خودی لیبم از حوالی می درجه ده هیوید کم او نها میوان می رزار خوش کم خیال بلا او کرم که بلا بینست پیش و ام تخوازن خوش کم خیال خزم رحمتی پیر خضر دامزران روشنبری ازیاتی آزاری خوازه ازدی خانه سرخوبنا کردستان رزدان ماموستا و نویسکا پیر خضر سلیمان که توش مرا چند گوتنین در حق ماموستا و نرین و بیرانی نویدش کرم آخوش مرا ببیجه و سخی دیتا جیست سرا و سر چاوار آدی خوش کم کرم کم از سپاسیاوت کم گلی خوشکو برایا و هیدیا سرکفتنی بوات کم و چونا پیر خضر خما کم ازنا بو ما چو جارا نای تجبیر کرن نبو منو نبو ملتی چو جارا ابخما نای تجبیر کرن و خسارة كما ظنبو الملاتي ويها تكرم تشوناي والمام الباتي بتايباتي بير خضر ستونا كما ظنبو تكاري كردينية دا تكاري ازدياتية دا بير خضر وكيستونا كسركيبو وهاتيا ناف مبرن اس هيفيد كملاتي ما بيشكافت وافكار وخباطة بير خضر ني تجبير كرن وخورتي إزديا خورتي كردان نجبير كان وبيكار وخباطي بكن وبير خضر قلق بزحمتي هطا أفكار وخباطة كريا نا صانيبو نوكي نهو كمبيوتر هبو تتقاري دستخولي بدي هرتشتي ياسكي بير خضر هطا قولك هطا بيتك شدبي قوالك يجدبي زاناكي قربا بير خضر قلق خم ديتن قلق تعبك ما ظنت كشعت قالك جاري تقوتني أم تشينا بتقولوا بيتا بدينتا يعني بير خضر قالك زحماتي دبرن أسخو شاهد مسروان روجا قالك جاري تهاتا مال دلكي خمقين قوت أتشوما شنقاري في جواميري قوس نقار بقولوا بيتا بدمتا بير خضر هيش كلاس أخو خلاص نكربو شكوليه خو بازدان قال ليلى زانا هاتنا قرتن بازدان هاتنا كردستاني وش هنجي باك بير خضر قلق بو كردستاني تشياكي كردستاني نما بير خضر لنا هاتي قلق شبي بالكيكا بير خضر تفنقاوي بويا تفنقا بير خضر وك بيش مرقا وقلمي بير خضر وك ماموستا از بيجم هردوكا چوكارا زحمتي كشاندن وبچوكارا نهلان زحمتي بجت هر كاركي كربا قلماي وكي شيركي يد جواربو وتفنقايش چو لونانا راوستيابو بير خضر قلا خزمت كيشا وتعبا كما ظنبو في ملاتي كرديت وبو ازدياتي ديت بس هي فيا سركفتني بو في ملاتي كم وهي فيت كم افشا قرتيت بير خضر وكي بير خضر جهاتي بن وبلكي هندك جديش بير خضر جهاتي تربنجي اسهي فيا سركفتني بو في ملاتي كم بير خضر هيش خانا بدستين فابو قلت برتوكا منات بنت شابدا وديكا ادياي هكتو هاري كاريام كي اس شابكم هنگي هوصا نبو دستانگي بو خلق برا نبو راو زيرت مفروطن هيش خانا بدستين فابرا او زيرنا كرنا برتوك وشاب كرن وبدل خوشي ونبتع دايش مستاندن كيفا مجيتا قالك جاري تقول هر زلامك جهاتي بيركا كجهاتي البجدايا شو جارة من بشتافانيا بير خضر خزمت دابو هر كاركي هبا هر تشتكي هبا شو جارة نقوتي أزبير ريل قلتناي نوتو ايكي اسبسي زارو كي كچكوك بقل بير خضر چوين هطا ايراني ام رافيان بلكي هندك جاران هاني زگيش كنابو ام سوزارو بخون بس هر بير خضر دستش بيسو زيبر ندا نبريا كاري ديني ونبريا كاري كردينيا بير خضر تقصير نكر حتى روجا بير خضر چو يجي بير خضر قالك بشتافاني طالبت خوبو قالك يعني شاقرتي توي قالك جيت رازي بود نكاري بير خضر كرنا بو زارو كت خوبتني هر زارو كا جهاتي با هر طالبة كي جهاتي با بير خضر وكي زارو كا خود ديت
ومن جواميرن وأسهيبيا سركفتني بو هر ملتي كرت خوازم هر إنسانة كل كيدر بت بو ملتي إزدي هيبيا بي سركفتني تكم وهر جارك وقتهن سر بير خدر بيفن بينا مجي فرادت وكيفا مجي برحمة خديتيتو أزقلك ممنونة وما قالي برا زور سپاس خوشتا خیال زور سپاس سرچاوی مراحتی و تشرف دامه کو دیرو بوی میوانا برنامه می چارپر میدیا تیوی و تهنکی باسا پیره می نمر کر براستی جی کوتنه که پر راسته و پر دلاله جی کو پشتا هر میره کی ده جنک چه هیا و اف دیاره کو تکاری اف تدبی میناکک وک نمونه که جبو حمو جنین کردینی کو جوا پشگریا معلومات خو کرنه خیرت کیشیا ولات خو کرنه و وقتی جوا پشگریا ولا خو کرنه و هر بحمو فداکاری و حمو جفای و اف خبات هلکرنه سمبلی خو پشگریا ها و دسته هف گرتنه ابجی دبواره اف بو وقتی نشانه که سرکفتنه نشانه که پیروزه اف الوسته که خیرت کیشیه مالا و هزار جاری آبا هی دارم کود پیشروج دژیانی وقت گویی جوان ما کسین ما و بمعلوماتی بهش قرار تقدر نمونه کود کاربن هی بیترین سروی ادبیات ما لسر کلتورا ما لسر بنت و پروریان خو لسر درسوزیا ولاتین خو هی بیترین کاربن بخابتن و بیترین کاربن في خباطة خو دولمند بكن مالا تحضر جاريا بات الشرف دام خوش كا خيال سر شابات سري ماتي اجي تبي بري علي دبن بس رتبك علي دغورنا ناورا بيجم خوشكام تبوي چرايك وتديسا چرايكي وتحوالكي رسني بپيري برا سعادة خوش اسكار مصابجن ومالي هوا وتما نشكن تهاتي تنها خمو خيالي بير مرة جادني عين الزمان بلا شيرجني مينا تاجي قالك صاف بن وسربلند بن امبوام سربلندن كو داي كيما خوش كيما وقتا وصاد دلفكري همبري دوست الناس خزمي خو وصا بتيني زمان اواجي سركفتنه که جبوي ما و تایبتی تا پیروز کم خوش کم سریم راحتی بلکه که علیم بله ام دوباره سپاسیا خوش کا خود کن بله وقوليش خو اخفتنا خو صبا رامتي بير خدر كبراسي ماجي صالي نوتو حفتان الناس كن دام زراندنا بدقها لانش الدربي ولات هي نوتو حفتان الناس كر وهنجي وقتي مروبكي خيرت كيش مروبكي دلسوز مروبكي زيرك يعني وب مرود زاني بو هر كار وخباطه خو يكو دك جدل دك وبخيرات دك و ام براسيجي بخباطه ويسر بلندن وتجاج بيرا بناچه وهر وي دليمه بيجي مالا حضر جاري هوا وبلا حضر ما خدي ليبه امجي نها هدي براستي ما تخص جبونا بير انينا بيري هيجا ام هاد لسرويه كي كنت كارن بتخسرنا خريبو ببيجن نوصا ما مستا ملك كلام كبراسه تشابه ام كارن بله ما اماده كريه هي بيدارن كو بدري تماشاوان المدبه لين هاد برياكو ام بيسرانا خو ببيجن ام دخوازن كو جكرما خورا بيام و سرساوين كو جميواني موهاتنا رجيكو بينا سر اكراني عبد الله پولاد بجا روحي بير خضر شاد به جيوي بهشت به سر چاوا كي عبد الله سر چاوا امر اردم بجا خداي دروان برما خو بير خضر شابكه برما خدي مريو بجي لما توابه حنيفه توران روحي بير مشاد به جي بهشت به اشتوايا مالبات رسر ساغيه دخوازن سر چاوين كي حنيفه سر وجه صاحب عبد الله پولاد ایوار باش سلاو ورش سرکفتن چارپل مدیو سر چاوه که عبد الله سر سالا حنیفی توران مالا و آبابه و نهر بجین بله زور سپاس ما بيجي قلت لك هنا كعلي تعطى تنبورا خبين اجي جبوي تماشاواني مال برا ماجي سپاس كم كي ايوب كورت بجار عما خدي البير خضر به
جوی بهشت به سری جواقع مساق و گلک سپاس که ایوب سکتنش بومه تبا هروسا که ارو ارد بجار اما خوده لپیر خضر به جیوی جنت به سپاس که باشی و هروسا از بینم که ما هیجا رزدار حسن حسین گوکو مامۆستا کەمال تۆڵان ئێڤال وە و میوانەوە بخێر بە حەق ژوە ڕازی بە و حەق ژوەژی ڕازی بە کێکێمە حەسەن حەق ژمە و تەماشاوانێمە و گودارێمە تاوە سپاش بووی پەیامەوە بەلێکێکی عالی ئەزبارم ئێ بامژی هەما کورداسی بێژم ئەڤ بوون ئەگەر زۆر سپاس بوونە تەماشاوانێن ئێ بەشداری بەرنامەی بوونە و پەیامی کوشاندنە ماڵەوە دەبێەوە ئەمێن هاوە گوتی باوەڕ دەکەم ڕامەتی پێرخدر بخۆشی گەلێک حەست کرد بێ سرانێ ئەس هیبێدارە وێ بدلێوی بووناژی ئەزێ حەول بدەم و دەکاربم خەری بۆ ژوارە پێشکەش بکەم خەری بۆژی شخۆ بە گوتی دلۆیە سترانێ دلۆینە و لەسەر حەزکردین لەسەر بەرکەتین و هێژایên ماڵباتێک و تێنە گوتن ئەم دەبێژن دلۆ دلکردنیانی و ئەمێ بێ سرانێ ji بۆنا ڕامەتی پێرخدر ببێژن خەریبۆ دنیا ڕۆژە نەشەبە خەریبۆ دلێ مگو هێلینا دەردان و غەمایە خەریبۆ دلێ مگو هێلینا دەردان و غەمایە شەبێ پیرە پاییزا درێژ و شەبە ڕەش بوون خەورە چاوێ بەحەرمین کولێ دلێ من پڕ بوون خەریبۆ ئەلۆ ئەلۆ خەریبۆ ئەلۆ 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 خەریبۆ خەریبۆ حەیفا مەتێر بە حەیفێ جوانێ بەختێ خۆ نەخوانی خەریبۆ حەیفا مەتێر بە حەیفێ جوانێ بەختێ خۆ نەخوانی خوشکا بەلا پۆر قوساندی بە ئەخ خەریبۆ ئەلۆ ئەلۆ خەریبۆ بشتا خۆدانە مالێ دنیا لکێ ئەبەرێ خۆدانە مال و مەزەلێ ئاخرەتیێ ئەخ خەریبۆ ئەلۆ ئەلۆ خەریبۆ بشتا خۆدانە مال و ملکێ دنیا لکێ ئەبەرێ خۆدانە مال و مەزەلێ ئاخرەتیێ ژعەگیتێ ئەمڕە مقابنیات بخوازین
تبكو كلو برين دلي قلو لو 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 خريبو 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 لو لو خريبو خريبو تذكي المقام مدينة خريبو تذكي المقام مدينة لسر بابو بابيته هي رش خرقيه توی بره خوابده چیای شنگانی اخطوا بک قضا چل میرای اواری میشر بدین خریبو لو 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 خریبو لو 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 بویه توی بگره بره خوابده مالا شیخانی جانی نبگوری طواب بقبال رانشان وراني أبواري مسكينة خريبو نو 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 خريبو نو 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 زور سپاس بنا گوداریا و هیویدارم گو بدلی و به ما پیری وجه بیگ و ناخد بیرا خوانی سپاس بول گودر کرنا و نلی مامش خوشگاه خیال کردم که تا بود تدشه هیوید کم گلی ما مستا کدو اما که پیر خضر گلک المال ها اینی چاپ کری هیوید کم زانایت و کیواله کولی ناصر چیکان و چاپ کن پشتی پیر خضر غدا فازا منا پراستی پشتی پیر خضر گلک پشتی پیر خضر هی نی چاپ کری از هیوید کم کفت بردست زانایت و کیوا و بیتا چاپ کرد سر ما خواهم تشتیج ما به آماده نه لخدمت پیر خود و جوان گوتنه تره سر ما سر چاوه من که علی هنرمند میهجا براستی تا خریبو تام آنی جیب خودت دلی مجی لسر پیر مجاره که دنی کوین آنی و کووانا دلی مدی تاجی تب کووان کری یعنی سعادت خوش مالت آوا سپاش بی هنر و کدات و زحمت تاجی وقتی مرد نخواجه مرد بیجه مرد داویا برنامه لی گلی تماشاوار گوداری می رزدار هدی گیشن داویا برنامه خواه هیویه کمی جه وکی خواه خیال گوتی اجی خوازم هیویه که ببیجم هیوی دارم روشن بیری کرد و تایپیدیجی رهانی برای برین مال و کملین ازدیاتی آرشیوه که بر همین رحمتی پیرخضر سلیمان ین کو دوزا ازدیخان و کردستان ده گل گرینگین ده پرتوخانه که که بناوی رحمتی به بناو کرن ده بین براف کرن و او بر همین کو نه خوشکام خیال جاینا سر زمان اوجی بین چاپ کرن هروها هیویامش برای وبرین حکومت هرما کردستان جی او کو او پیکره کی رحمتی دناو آوایی بنگاه لالش یا دو که ده لالشا نورانی و دو کولانا کو آوایا بنگاه لالش تیده دینن بناوی وینا که کولانا جی بخولن و ناوی وی نیش بیر کرن از بیشم اگر پیامی می داویت نمین که علی تکرم که جاره که نداخواز بکه و ایدی بین داویه
لبری کود پیام بخونی ام جادنه گوتنه بنا خوشکام خیال گوتنه که تا دخوازیه که تا گمانی کاربو بین سر زمان هبه و هیویه که تا جادنه کود بین سر زمان ام نسبت و تدیس اساس سری بری خراتی و ام خدمت آتا و بری پیری بتفدنه اگه گوتنه که تا داوی هبه کرم که خانم جوامير بريم السوباسياوات كم واسمزجينيش دموات بكنالي را حكومة كردستان وبنجهل على سوز داينا بيكيرا كيوي تشيكن وهندا كتابتي كان قواري اك كتابي أبا سوز داين قوتي أميفان تشيكن هم بنجهل على شو حكومة كردستاني سپاسیان کن ساعتان خوش سپاسیان وشاگرت بير خضر قالك تشتي بير خضر برهاف كرينا بس هيفيت كم تشتي بير خضر وكي قوت ناتا قوتي كان قواري كتابة كان نامة كان فرتوكت كتشك بنا نينج بير كرن نا بير خضر مر برهامي بير خضر بمرت نا هيفيت كم برهامي بير خضر بوشاگرت توي بمينت بوزاروكت بشتيوي بمينت هيفيت كم أو كارو خباطة بير خضر كري نب البنوي القلبي بتشتبن قبلنا والله أصلنا خوازم بشتبانا شاقرتت بير خضرم بشتبانا ما مستعد وكي وما ومسركفتي بن قالك سوباز بو دي برنامج ومسركفتي بن تدابرم أنا قالك سپاس كي علي كرم که تو پیامی داوی هاتیش مرا پیشکش بکم علی جان دنگی تا چو ان که اوزان تو کاری بی جماره پیام داوی هاتنه بردی بلکه از کارم حتی که علی دنگی کتیه بارم حنفی توراند به ساعت خوش سپاس که حنفی سچاواب خیر به عمر اردم به سساخی جمالبات را و هسکیرین ویرد خوازم سچاوا که سپاس کم وکی دنیت لبامن خوشکا خیال مالپرا مدجی گله خوال دوست من ناس من دیسا سرساخی دانه از هیوی دارم که از اینه که جبیر دکم و از تام نکارم وسط درباس یادم من از بینم حواله من اورهان اونات حواله جوانی من دبیجا راما خوده لپیر خدر به خدمت کار جواکا خوب و سپاسی اش بو جناب تاجید کم مامستا کمال سپاس کم اورهان جان سعادت خوش هر روزا که دنیز کنیک دبیجا ایوه بار سلاو و هسکرین حواله هجا سپاس بود تاجی که کن خدمت کاره که می جواکه کو قول دهاج مرا په زحمت دکه خیر دکه او جی خدمت گرام بها دکه که بجت کرد دبیجه ایوارا بخیر و راما خودیر پیر خدر به جیوی بهشت به ام جی سپاسیا تدکن که کو و از زیویدارم من هنک پیامین حواله خوی لویدر که کود با من تب نخوانه نه من جبیره نکربن هر وسا استخوازم براستی سپاسیا 26 حوالین خوی هیجا سلاوی خوش راندنه خوشکا خیال دستورات بعضی ناوی وانجی بخوینم حتی که علی وره که علی کردیه بلکی نیجی سپاس که سبحی نابو سلاف شاندنه و دست خوش فرگین مامستا فرگین ملک آی کرد سپاس که کش بوی سلاویته ما یکی که ایوب گوت که ایوب کرد سسر من اسرم کان سپاس بوی تم شوپاند هر روز سپاس مامستا فوزی ازمن کمت شوپینه و ما گوداری کرن که عادو مراد ما گوت سپاس جبو الیاس کمت شوپینه اوجی وکی ما گوتی داران بران چک مت شوپینس حتای خوش مالاوی آوا که خلف عزیز مت شوپینس پاست کم دستیوی صاحبه فسیح اوزدمر مت شوپینس حتای خوش احمد ابجی مت شوپینس حتای خوش امید فاطمه فرات سسری من خوش کامن سسری من سچاوی من مت شوپینی سلاب و رش بر حتا ایزمیره و هر روزا باز بلنده که باز بلنده مت شوپینس پاس دکن دیسا حسن حسین گوکه دلی خوش مرشاندیه دلی گله کی ساخته و هر روزا که من احمد جبه نویسکاری هیجا سپاسیات تدکم که تو
متشوپینی و تمگوداری تکی سلاو و ریس جبوتا و خانما تجی نواب دنس سپاس کم که کو متشوپینی اسمت سیویرکلی گلک سپاس کو اون متشوپینن براستی گلک میوان می دیجی هسکردی می دیجی هنه از هیویا لیبورینیت خوازم که علی ام نقارن ناوی تبا بینه سر زمان خوش کامل و ام که علی جوهات از بجم که علی گوتنا تا داوی جی هبه تجی گوتنا خواه داوی ببیجی ام ایدی بخیر برنامه بگرن کلام که بگو من خوش کامی جی گوت و تجی غانی زمان قص بجلی دنگتا تیرو تناراستی تچی از باورم که علی تکتی دیسا از بارن نلبم فیسبوک خواه من خیال نوصل سر قنال سر یوتیوب جی گلک هسکریه پیر خدر هنه و شاگرتی هنه اوان جی گلک سراب و ریس شاندنه از بگا نکارم سر یوتیوب بشوپینم از ویدارم اول ما ببورن که من نکارم ناوی وانه کاجبین سر زمان از حتم ام بین که علی و صادقه امی به دستور وینا که برنامه بداوی بینن و داوی داجی لیسا رحی پیره مشاد به و دلیت ساق به خواه من زاروکتا ساق بن و خیت ساق بن و از ساقی سلامتیش تماشاوان و گدار مرد خوازم و ام هیویدار ام قاربن جامعه هانکا مامسته هانکا پیشنگین جواکا ما و نتوا ما امجبیرا نکن و از بجم شوات مین خوش خوامن قدر عطیه بداتا و جوعاتا ما دیوانا ما و بخاطره و شوا مین خوش سرچاوین برا قالك بخيراتين واشك سركفتني بوات قاسم دعاء چی ما برقداني خوبوا سلام مالك يوصل ام هاتن داویه خویا که علی نایت و کاری شکرم آخوا بداوی بینیم